ki khubor ka Batese TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. I hate Khasi people. Khasi is for me. I don't have any problem. No wala kan kami yang akan. Nadi UKSU kami yang orang mai kes kelayo. UKSU ola propose yang hendak propose yang ngam don dawi. What UKSU orang propose yang ngan penbami. Tu keluar ke di imjang tu keluar sebagai polis sungan ngan akhir pok ke akhir tak ki mujahat kemajong ki basma mujah kemajong buat kiseng long kemi ngan akhir pok kemajong buat KSU ngan akhir pok kemajong ki buat kemi yang kem se laban kemi yang kem Kinoyalam Jagah Trap Integrated Territorial Organization Shillong City Hakar Pratik Risau Arajar Pausau Kilamudui Daki Jahar Bersya Yakuwe Ketai Khasi Kebesahan Nong Ba Bangalore Kebaben Daki Ketin Pokdor Kejap Penduduk Khasi Ikiseng Bahalang Baya Ketanat Pulit Minggalaya Limba ke Instagram Ujian General Sekretari Jong Keseng Ubak Barajit Jerwa Hakajing Keran Bak Kilal Patai Kubor Ulong Bak Keseng Kamak Satya Ban Pediang Kumya Kini Gijing Keran Pokdor Daga Anisha Bak Dawaru Iketanat Pulit Ban Kem Mardor Yakani Gabriel Ini mentasi nak kalian jangka itu mah ke New Trap Integrated Territorial Organization mentasi lawan ni apa SP office ban bu ikan ni ka FIR persya ikan ni ka brio ka Anisha mah ka baju khat kepada ni ikan ni ka Instagram account bala sampai yang video jangka kini ki atli lai tli sini bala along ka bala akran ni kentin ki ba kta ya kajat benreu bro khot hi mah ndai tang ya WR ne ndai lakta lakran to met lo ti bro khot ki breu khantam ki khasi jongi ki kena samla khasi jongi lakran siapa polat pe nang ta pat kalale ki kam ki ba kta mah ki ba lai shir khai ba kalian jongi lai kumangi ba ya pe kini kita ki mental health public health e ni ki compare ka bakal apa yang kata stage bakal along sociopath mah dia kumtahi ngir mikerpat yaki bahayeng bahasam jongan ni ka breu ba kidi ban simkhia ban yal wan yalam no yaka sni sieng sesam ban ai ka sneng ban ai ban kra ka khnang ba ban laj gini ki komle thamu jongka ma dia kumtahi mentasi lawan hai SP office lawan kedua SP ru ban simkhia ka ni ka ngata ma kepala lawan hapo social media bagi kerpat ru yo berokhaji ini berokhaji para jaj para do jengi berokhat ba fidei ban report no ikatuka account jeng tu ka breu khnang ba na leng jeng ka meta ru jeng ka Instagram no Facebook ru kin yo no ban block no ikatuka account nomor balai katu kalong bethat ikajaj ban reu that ikajing long khasi jengi ba rokhaji ni berokhat ni tep gimlong re kumta khasi jengi kena sama jengi gimlong bakran tu ka breu dia kata hi kermen ba nang ni shkhmat ro ba USP ro unchim khia kani ka jing wan bu ujor ni ban jing wan bu ujor jengi bat kerkom kran jongka yaki pulet nadu ki kena ya kena seng ma kena seng balang ye nadu ki SU nadu ki SP nadu ki pulet nadu ki seng balang ye ilong kami ro kala kran di kentien ki popo ma ki tensi tensang kada ong baik ki SU bib KSU bib dapat ki kem yang kulit bib mah pendapat ki video jong karu fly i dia kumta hi ni lawan ni bangi kran ka basya ki bahayeng basam jong ka ba video ban bishar ba pen il di ya la jong ka khon ka ti hayeng basam ma ban like ni ki jing syak kran ba jing syak kan tho haka imlang salah pro di ko kat kum dapat ki batik ni ki jing tip te ki dang kasach po Bangalore ma kadon si Bangalore manta
po Karnataka. Menta klada ni menta ars ngilai singi teka video ngila ai hi siapa ka copy jong tu ka video ngila ai open drive hi siapa USB ya gitu barokai. Kasinong try ki ong badi na po west tang mana west pan na 18 industry ha mai kata. Nakaliang ka SP tu la ong ba unpage lamar ba kanir kala akta ha mo ya ka imlang salang barokai. Di nakaliang jong kiru kin sapet kin sa someone hi ya kan ni gabriel ban pa ban wan someone jenis po Shillong no kan hap one hi sini.